सारथे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमं निर्मत्सराणां शतान् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्योरित्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तावत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। भागवत भगवान को परमेश्वर कणकणवासी समस्त भूत प्राणीहरूको हृदय कमल निवासी अनि जगदीश्वर भगवान ज्योतिर्लिङ्गेश्वर महादेवको चरणमा कोटि कोटि नमन गर्दै यस व्यास मण्डपमा आवाहित स्थापित पूजित समस्त 33 कोटि देवी देवताहरूको चरणमा कोटि कोटि नमन गर्दै त्यस्तै गरेर वर्णित भएर पूजित भएर बस्नुहुने आदरणीय पूजनीय